Ta teden za Matica bo življenje potica, ker smo v prazničnem obdobju, sta mi Žan pa Jerca dala nalogo, da moram brez predznanja narediti potico. Za Matica življenje ni potica. In jaz je res ne znam, zato sem poklical pomoč edinega človeka, ki je izumil potico. Enkrat moka plus rum, enkrat kvas plus rum, ne? Enkrat mleka ali voda plus rum, enkrat jajc plus rum. Za nadev pa enkrat fila, pač to, kar je noter. Okej. Se vas pripravljaj. Sem, ajde, greva. Ajde, moka. Takole, enkrat moka, pa rum. Ne, ja, veš kaj. Suhi kvas dava, evo te to. Pa majhen ruma, ne. Mleka ali pa voda, tok, ne, pa rum. Ne, a veš, specialiteta je enkrat jajc, ne. Okej. To je moja specialiteta, da je trdo kuhan, da je tako, ja. Tako kad že peku potico. Se pravi, ga noter dal? Ja, daš noter. Tako, ja, fino, okej, dajmo to. Tudi pri jajcu ga nisva dodala. Malo ruma je še treba, ja? Ja, to je to. Tako, ja, meseš, ja, to je Ej, to. po mojem malo ruma fali. Ne, nič ne pretiravaj. Da zdaj jajc nikoli ne moreš vedeti, da ga pozabiš. Zmer veš, kje je, ne? Ja. Zmer veš, kje je. No, to je Čutim, to. da bi silikonske joške šla. Gospod Birko, sama ste zdi, da je to ta prav recept za potico. Mes, da nis dvomil. Gremo, hala, a si ti vajenc, a sem jaz. Bova pripravila filo. Pripravljaj. Čikolino. To mora biti glih prav gosto, glih prav fajn, to se pravi, da se lepo namaže na testo. Pa tako smo napisali, ne? A je že v redu? V redu, ja. Mečke ruma. Tle mu damo odraslo komponento. Za zvalati testo najbolj fajn, da uporabimo flašo. Birka, sam se mi da zavedava, da je noter trdo kuhan jajc. Jaz že vničil, no. Je hudiča, no, a znaš, a veš, to je treba pač enostavno malo pomokati. Zdaj pa lepo gor naneseš, Filo. Meni zgleda to kaj jufka. pa pazi, da se odspali, tako se malo zalep, da odlepiš. Ampak, a ste ziher, da je to ta prav recept za potico? Brez česa ni orehove potice. Orehov! Orehov, evo, mama. A jo pa popekla kaj, ali kar surova? Jo, ne, speč ti jo bojo dala, v pečico, ne? Sam tukaj ni pečice, Birko. Aha, je. Aha. V mikrovalovno, to ni pečica. Samo noter, zakaj pa sva dala trdo kuhan jajc, ne? Da je že kuhan, ne? In ni treba. No, medtem, ko čakamo, se pa spodobi, da naredimo en tak lušten koktejlček. Aha, odlično, dovolj. Evo, še tle da vam mečkem file. Birko, na zdravljenje. Ej. Kako je dober, ja? Zdaj še le vem, zakaj imajo otroci tako radi čokolino. 3, 2, 1, potica! Hvala, gospod Birko, brez vas mi to ne bo uspelo. Evo, Jake, zate mava potico, tako da izvoli. Evo, ha? What the fuck je pa to? Ja, potica! Za Matica življenje ni potica.